Tukatheshe mwenye mnono ntuboko na kanya kuatana bantu kinde tuchietu chia weru tha mwanja onimbeto wini wa Kinyero tukiambiriria ni ati akariba kuma ntore ya Kamung'oita Tharaka South county ya Tharaka Nithi bethirite bagishumiria no tariria ati wagi baro ipoete kinyamara kinene na bakuromba thirikari ya county ya Tharaka Nithi otira ni obenjira ithima ibo kenda bakaithira bakireka wita ngendo indayo chwarwe bari inyarwe rwaberegaira rokwithira bekunde ndethia cio na inyore mine rwethera rwe rwambura ya brato tariru mwandiki wetu Andeto Paul Kabithi. Kariba Kamung'oita na Kagoma wadini ya Marimanti Tharaka South baraba ithirite bare arithi ba nyamu cia ndithia okagita turithagia mburi nero kaitha mburi itiona bantu akunywa irinywa rui rwa ntondo kaitha kinya muri to yure ago rui rwa gwatire kinya marerema kinyamara kinene bakurukagiri wagia baruja mona kuiga bahirutanirite kiri urithi bobo igonto kaf okaitha kinya meterero ni amberie kururuka aramwe kuru kuma akathikiro mitinda ya kuthio chwa rui tuguro tukurugitho turo twa migomba ruru twarete rwa kinya rutikugana boya agiukara boraganirite muroni bantu akathima kari no kaitha akababa ingi bakugwetu batinora nontoria ore onde kumagaruka kuthio chwa rui kilomita 3 na achoke rugire mwene chai abangania na baruthio banyunyanagiria twitura tonekanaga biogania mona kirimiro ya migomba na nyamu cia kithaka oni to ina thina rui nene sana mutuguni tigoro rwa tutaga rui rwa ruma kijegerwa kiria waro kunywe maguna rukanywe ndanga njoka karara kuna atirokere tukarauka tukengatia tugata muthenya gwake mburi kai kanywa steel rui twendereaga kunywa turi antu mutuguni turithagia mburi nero kaitha mburi itiona bantu akunywa irinywa rui rwa ntondo kaitha kinya muri to yure ago rui rwa gwatire kinya marerema no kamba kuthio kamba gwachwa kirerema okamba kurutara mburi kona bantu aukunda arabari atari nino ntumiro ino yonthe ya migomba ni kunyara nduji ya totie miro tio twenjaga miro ta chakithio tie roye roreku tunyunya rwero kairwa kinyangu ng'ombe tukenderea gwogu na ino ntokona utie muntu wa mutuguni we mwiri mwega mburi chieto tiona mburi mbega tanigo nde mu biachara nthi ya kugira mburi kathanga chini kakia miramba ino mburi iri mbega kwa mburi chieto cia iria gakinya kagomotie mburi iri mbega uwa we kumia ni oka kwa umane obona gintu tuthiete meri na no kathio kethira mburi ya karieta kuro kuringana na bwa ya umanire anto kuringana na bwa bakarire gona ruyo tierwa kuthamba bwa ya karo kunyoro bwega ugatura na njoka mirere ndaima bai kujana tu ino chakiri ni anyarire tene ro thigerie gituma no siro kona mweri uyu we nano kithia ne ikurikiria agairo mbare ao kirithirikara kaunti ya Tharaka Nithi tongorere Governor Onesmus Muthomo Njuki kuromba thirikari bokaombeka watuete ruingi taro sana ro mutonga bagire kusambaza kila mahali na tuenjiro mbauzi inyingi karibu tuikiro solar system teni wekirwa nikengwe kuro beto bakanwa mzuri bai government yetu bakina Susan ba muthomi na babangi bonthe batwigwe kiao na begwe kiriro getu batuturire rui ndene mutuguni ikenda ona tio tugakarata migongo era yingi Kamung'oita wadini ya Marimanti nkiripotera Weru TV Bito Paul Gwa Kabithi Tugita mbere ni ati mwerekeria we kundi gitegia kithirikari ya kio Seaford yue Margaret Kiara na uritia chiari kwithira bakimenyera na kaita ka bairo thene ibo kendo tira bati kwitha bakiangaratana kana kwithira bakiokia njira irite batere ya brato tariru mwandiki wetu Andeto John Diga gitaka ana bari meji no ntubarutha rukubiro mweri wenana director wa ikundi gitare ya kithirikari kiyekena ta Seaford Kenya no Margaret Kiara na rombete ciari gutigiri bakumenyera ana bao batikarekeria na banuanuaga go utamburi tare murithi kagitaka kabari meji nyana tubaye ningo gicha gwita batu turi aciari banandi igitaro nthe wona mwana akandimandi ibamenye kundimandi gutetethia gwitane kwitha kwina thina gwitha kwina kwaga na mwitane kinya kwithirwa akiumba gwicwira riro ka mwangu gicha gwita riro ka mwangu gicha guta chianja tha we reserve mwangu gicha cia kurima cia utwira cia kura nguo cia kuthambia nyomba
mwengo gichiothe ni kena mwana wakura akimenya na akiomba gwitethia wengwa rutaro rwa mwari rutena maana igitene riri rutaro rwa na maana iro kithomo kio tutatukiro certificate cietu chiriku angabwira bwithe baraba gutanana betu tafadhali menyeni aboko bathurumu aboko bekera nkoje cia mtwere ile itikorora na kira nkaburomba inyerie ni bantu cia kithomo aciari tucieja neni kithomo kio kina umithie kiri ana betu mwana arenda kithomo ni kenda mbagu interact na antu ba ndorere cionthe kinya thai ba ome Kenya to werigiro bwetu turi aciari ikwitha mwana ukinya na twenda twingwa kintu kingi nkauga ikwitha kwina rotheni ikwitha kwina makarika ja ana kwitha bakigiaga mau ankaromba antu betu tugerie ni kumenya ana betu no bakuriungania noe ana betu na bwetho bukithikaira aciari igitaro ndakikisheni rira muciari akwira ntu bobote kubua ithe okimenya muciari no onete kuraja no kumenya mantu ya mingi na kurukite mantu jau na akwira tiga buu o mwana menyera ntu muciari ari kwendeja mega thikira muciari oku thikira akuru antu bakuru na oebane na mantu jajo mba gukuthukia ugwe we mwana Inara Nguruki Kiara akuga ana iba batirite kuiwa bakimenyero bonthe akiuga kagita kaingi kuoneka mwana mwari no athia na mbere na kuraithirwa Nguruki na arende arombete aciari na kakinya antu bawendi bwega na ikundi mwanya utigira ria bakumenyera kana gakarigwa na kamuntu karumi gakuraithirwa kenda mugongo ugaukira baria mabonthe beto na abwa nkabwira atiri kwe babingi beto betha batena kinya nyomba ciana babiji uketha mwena okuo mweje ate nyomba arakaraga especially maturene jaturi uwo muciari mwana okuri athiongere ntore na kirara wibieje bingi ikumanisha uwo no regete responsibility ku uwo kijoka thi mwejo munene megwe batuga atiri mwejo naranenera tukumba kuriungania nai na atukumba kurara nyomba tukurara uwo mbwake kanyomba kinyathei kame mathuri mwake kanyomba kanintini mwana okuarara yo gwaku so turathioruka abo bangi akirara nyomba ciitha ukori mbiba kuthithia no timenya iripotera ndo cia weru mbita wa John Thiga atumiria makanisa mwanya barabetithetia mbere kiomano kiragietete mbere ntereche Nairobi ya Kioseke Difference Makers Conference iba kwithira bakioria atongeria bangi bakanisa kwithira bena mulwamo na kureka kwithira bakithia ta siasa baraba witithia mbere siasa itibu inkoloki bari wa boya kanisa bena umbani na manya kwithira bakibwithirio chunkuni atongira bape kithirikari na inya kwithira bakiaria kaita konde karaga kwithira kena maui ya konekana. He is sitting there. Biblical preaching. The church has been given mandate by God to oversight leadership, and one of the things that we are doing here is to equip pastors so that they can have the authority to go out there in their communities, in their villages, to provide quality leadership that brings change, leadership that brings big impact. We are raising leaders in our churches that are entrusted with leadership in the offices, and sometimes we face corruption, we face things, tribal issues, and things that are breaking the society. We hope that as the church accept its role, as the church get focused into their role and into their assignment, the church is a place where a conversation about a society that is united, a people that live with one another in peace and unity can be cultivated. We need a nation where people fear God, where people love God, a nation where everyone love each other, and nothing no conversation about tribe, but only one tribe, the tribe of Kenya, and the tribe of one people, which is Kenya, which is our nation. We believe the church can work hand in hand with the government in making a difference. Coming from the United States, I've been honored to be invited by President Donald Trump to serve really on a prayer committee, one that would speak counsel into his life. And because of my schedule, and simply because of some of my journeys even to Kenya, I had to decline the offer to really receive a great invitation. But it blessed me to know that our presidents on many occasions have called the Billy Grahams of this world to their office when there's times of trouble. But what we want to do is have a great relationship even in times of peace.
because we believe we know the Prince of Peace and we can help. A biblical view, a biblical perspective should be the focus of the church. And this includes, in fact, the young people that we serve with, to bring in change, inspire change differently. And not sometimes going to the streets, but how do we bring impact through a conference like this one, Difference Makers Conference, looking forward for a Difference Makers Next Gen edition, where we bring young people on board to drive impact locally in this country, Kenya, continental, in the continent of Africa, but also in the global space. Togeta mbere ni atia kariba kumantere chia karama ntwa muo wa dini ya Kirangondu ibawiriretwe kithima kia rwe kirabethirite bakienjirwa irwangirwa sevabu ya nkolokia milioni 14 akira kiambiriretie kwithira ikinekirwa kiebo nyuma yakyo kuonekana kina rweru rwero kwithira rwitumirwa ni akari akiari MCA wa Ntere na abitha munene wa urimi wa kaunti ya Meru James Mutibe ethirite baitara akari kwithira betumira rweru na njia nyanjirere kethira bakuna bopongwa ya buratukwire Nicholas Chabari. Project hiji tiare mbwa 24 ndene Meru County. Yonthe birithima abirabira njagwa ane thirikari nene gukurukira ministry ya manto megie urimi na arungu orwa amurandi gwa SIVAP kana small scale and validation project. Na ndege kikithima age akarama antwamuo kirakia bateri kwithirwa gikinjwa wandi ya Kirangondu na kya kwenjwa akarama antwamuo na ikyo munde gikonenkanagirwa kire antobanteri no pathina beno gitumira. Project yana chidene Meru County. Ngwanda bya ndesi chief of agriculture ibo bakamenya project yu waribo tiro project nene ya milioni 14 kuingwe community yetu kumenyera project yeje antubendeleo tebuka antubendeleo kunyuruwe kwa sababu hiyo ndio agenda yetu kwa antupata kuria boya wananchi ambao wanatumia hii maji. Kuna ile sehemu ambayo tumepanga wapate maji na tayari wanapata. Hatukuacha institutions zetu mbili bila maji, kwa sababu hapa tuko na primary school na tuko na secondary pia. Dento clarify bu kura antobo wa mutia kasuna ne rwe centimeters bono urongo no ntumurandi yo yatre wa ndova centimeters rwe njowo watu gamude tuyuria yweke vuyi be dia contractor ngo netra asare nene muno anto awu no ndibere dia kurie kinyama bati yo to marwe rurombo kutoka bati kwaremere na we kure monto rwe ro abati ko dorwe ndene ya Kirangondu tori anto angara ruke umbo kutro no ntumurandi yo atira tariki 30 June this year. No ke yo ke lukaru to kutori no kambe sewie tatia kiura na isoka. Akari wa mwe na rogamere echukuru inochire echa akaramanto amu secondary na primary bacho kiankadho bakiuga inyankoroki Roger Riro tambwe ekinyamatura ninkoroki litangu yoteri na nduka wau keresi lakini roenda urarwa 250 ontuko lakini gaingo shoga nkadho no ntuko kulurwa roero baro tumira boya nanga tumira ningo boya no ntu lai Risa sante kuta tuwe kuterenda uraeroi. Lale adinero yana beto kaba matambo tongi baka zambia na kwa tuka mwalimu remo azikanya ko kulitanda leso nonto bateri. Auto so kyankado nonto bo primary. Ke secondary tolo la lo ngiri late olanjo bula ku betini no longo. Late pa month. Ya MCA kwa na mori sura tuendete muno na tusaidia na pipes na MP pia tusaidia na pipes na kinya the njirani MCA ya dhuru ruje ne wondi na baba tusaidia na pipes kenda tumba ku supply anto na ikethe enjire moya ku reduce poverty ila ambayo yo very biting in this place. Uni bikrite mbesa kiri department yerowe ngaka karande na teams yako sia Kirangondu kenda menya ni baba kwenda kurwa pipe menye need assessment kenda menya baba kwenda pipe baba kwenda matangi nikenda mumbo kwa support na those pipes rwe sumbo nyamisi na sumbo kinyokwe na mwananchi na isivabu na irrigation o muntu ana rwe na mochie no bo nya eto garden ni mwa garden kitchen garden ukanda sumbo chaku ekomia 20 de mana ta gori to na vokone dai kuna de namna nya badawe chotu mna gema ke sukuma na into ibingi sukuma no wande nkai ntore na mochio kala ya kuma karamanto amu Egebe Central Petan Class Chabari. Iboya Nicholas Chabari ni iboya mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja ugeta kuraitu chokirete na ndeto nkuluki.
keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nginya na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motutujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. Oh, so na wewe ndo the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job. One job, Sting. You're stupid. Who doesn't want to be around Jackie Matibia? I'm priceless, trust me. I don't have to tell you that you have to treat me like a boss. First ever civilian CS. Yes, I want to agonize. Mbona police station inanuka bangi? Tuna keje ko pale kile, hiyo family iko Mombasa. Twende tusababishe. Wale atutoki bila kaingana ketu clean haraka upesi. Ni afande amesema tusimame. I think alikuwa ametumisi. Hamko msalimia leo? Afande salamu. Si ungesema tu apokea salamu. Hello. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on StarTimes on. StarTimes. Enjoy digital life. Luijemeru National Polytechnic nigituge na njoro ya obundi note anthigurune kuma kwambirirwa kwa mwaka jwa 1956 ni cukuru egarukite na kwa king'ina kia nthiguru gukuria ngugi cia njara wiritaniria gwetu ni kwarito beto ritani bugwetaniria negita kuba umenyo na dhamana ya muturire kubadhuranira ni untuba maite na mena mira jareja ciuma iria muturirene 96.4 WFM Maua Kangeta Isiolo Kianjai Mudhara Ruire Mkobo Mutindwa Okangangi Mekindori Marimanti Chuka Chogoria Kunde Normore Rwa Ameru. To get Cousins as your skiza tune, dial *812 *983 hash. Hi cousins. Hi cousins. Hi Makuzo. Hi Makuzo. Hi cousins. Hi cousins. Hi Makuzo. Hi Makuzo. To get Cousins as your skiza tune, dial *812 *983 hash. Iboya nontuba kwithira witite mbere na kromira ndeto cietu cia weru tha mwanja twicokera itukubanganiritie rono rwa mwanya mundu ni ukena mwandiki wetu wa ndeto mutugi kareonete kanya kwithira kiaraniria na nabari banini bara bathomana nabo
baitariria bura baichithire maikone ya kuachia ribepa nini kiye chunjikia vile kia ribotie. Ni maundu ni ukiana niwe withirite agitongeria kuongera namba ciana bari banini kugia mau na naurwa nindiongite kiri skuru ya Greenland Kanyakine are skuru eje ne ya mwanya buru withira na bari banini bari nana ne bakuona kanya kangia guchoka skuru na kuthoma are na onakana kawe na nkethira nkede na bamwe bana bakenda tumenya kumoka ogakugwatie ubari banini na ojo nenkirote ende tirori tarawere uma na gitwira gwatire uari na myaka 17 arankirote ambirite wakigwatie no kaingirwe bisi skuru atrimana na mutanari na bikibiki ethira kimutetheria kuriaga bisi na kumukamataga mwikia skuru muka muthiene bethira bagito nyithia kirimantu jeye gutuma ndugu cia wendo na gitwira rikugwatie umutana ojo aramukana na kumumatuka na niro nyumene jire kuona utethia choka skuru kuthoma na kana kawe kusendwa home school fees. So huyo jamaa alikuwa mtu wa Senke, sasa ndo akakuwa ananipea rift, tukaendelea hivyo. I know bedhe tulipendana tu hivi sababu hata sikuwa napata vitu zingine huko. Sasa na yeye akakuwa ananiprovide. Tukukaa for a long, by the end sasa nikashika ball. Na nilipomwambia niko na ball tu akaniluka. Akasema hiyo si yake. That time babangu alipogundua niko na ball ni ati alinifukuza home sababu kwetu ni kwa majani, mimi nikaenda nikatafuta mahali nikakuwa nachuna hapo. Sasa babangu akakasirika sana, hata mimi nilipata scholarship ndo nikakuja huku, ndo sasa aliniaccept tena nyumbani. Imbonete Kanyakangia kwaraniria na mwana ongi uria nkamwita Kaimuri urore skuru na kana kameri na gitwiragire kana kare no kuruwa myaka 16 na kurukia agitwira ithe wa mwana kinya we ni mwana wa skuru ya secondary agitwira bare gutirimana na muthako ni bisi ari thina na ari gutumwa nja akaraka gita karaja niro batirimane na bethira bakinyanyania ifi eri na thina tukionana no nandi ndaikwengwa ndetanja irio tonanire no nau tambirie ukarania noe irio ndonere mwana abo mwana murita ne skuru nende form 4 na ndikona mwana we bariria muchari na tikiria taregere na ire muchari okarikia sukuru aka provide mwana we tai nkang'ang'ana nthome kenda nkinyaniria kiroto giakwa ntethie mwana okwa na ntio kwa maishene yako na aciari bakwa mbatethia kurukia twaranirie na kathambiri tora kumutwirira mwana uria uri na twana twins kana twana twiri twaguciarwo igita rimwe uria withirite agikara na tuskuru akithomaga agitwira kinya we ni thina chingire gutigira kwengwa skuru ni undu bwa bisi ethira kinya kiuma skuru ya kurareta skuru ya kwanaga na niro batirimane na mutano mwe na kinya gitwira ari kwewa twana mutano uyu nethira kimwebera bunene na kumatuka. Mamangu huyu story vile alijua I'm pregnant hakufeel poa, she cried, alilia, nikafili uchungu yake but sikuwa no option. Akafika next day mimi mwenyewe nikatoroka nyumbani because sikuwa naweza kumface. Ndauranja ndeta ngweta ndono nyende toti nongeta utemtoga mbetikiria tore mombo mbetikiria nikarudi nyumbani ngosoka njamano yatwekanariretwe kanikubali na nikamove on. Karimi ni ungi wa murito twaraniritie na we urekinya we onerekana ari mwana munini indo jo agitwire wa mwana wawe ni muchore wawe kinya thaiji na netete na mbere kumenyera kana kabaro na ja skuru bakithomaga. Nilipatana na jamaa hapo, alikuwa boyfriend yangu, tulikuwa tuna date, all of a sudden tukajipata tuko na mtoto na lakini hatukujali na bado anashughulikia mtoto
yana ni mtu ana hustle. Muthiene buruna ojo ni nkatha kiriba mwe babara twithirite tukiaranire na bo agitwira reri ni muciari umura ni mami wawe na akiongera kuga erwe kana ari form 1 secondary na agitwira ni untu no kathomithia guora wa mugwete mbaru ethira keberia njara yawe ethira agitigwa thinene na ndi agitwira we kwithira ari na mwana skuru na umite njete guchumba ni boete murigo kiriwe ni kiria kuwa mwana wa wakaraga keja wana kinya wari na mathina jawe ja kimwire untu bora bugutuma kinya ethira ati kumba kuthoma bubwega kinya kethira na ikanya kange kagucoka skuru na kuthoma agitwira ndiria bainga skuru weno kaetaga gachwa kibarua kenda kona nonya chiringi. Benipata ball kumwambia niko na mtoto, aliluka tu, aliniambia mtoto si wake. So mi sikuwa na otherwise, mamangu akateki yani nikamaliza kupata mtoto hadi sasa yako na miaka 2. Hizi soma kwa vizuri juu hata kuperform kwangu si vizuri njoo nikiangalia nyumbani venye napitia, mamangu Kenya napitia, mtoto wangu ndio hiyo operations inamwandama. Nyumba sometimes tunafungiangwa. Inabidi niende kwa kazi nisaidie mamangu. Tuko ya rojo tukethea tukiaranire na mwerekeri wa skuru eje ethira gituciuriro rethagira gikarania na baba rina twana skuru na nkuruki tukethira tukiaranire na rwangi rokaria twithire tukimenya kethira nthaka kana kuru bara bethagira bakiana bau banini mau kethira ne bayukagiro matagaria kiwatho kana batigago bagakarou utafungwa maisha because of that defilement. Keripotera ntito cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Kathasha mwanya muno kiewe Mutugi Kare kiewe mutegere na kiebonthe barabomba kwithira bekinyanilia ntheto cietu cia weru thaa mwanja tukierwa ringa kwendera kaita kia onimbeto wa Winnie Okenyero.